Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ginong rep karilom kasi gipadon hapok Kshatri jong ka Hill Farmers Union haka arpoi tarik ubanai rempang arajar arpuar kila mudui show menteri ke Sarkar Jala uba Renekton Lengdok Tongkar uba pek ya katanat legal metrology halor ke jing yai beteng jong kinong kayi ban ot kilo ya ki marrep haba kinong rep kilek ra ban shalan bat bandi hayodo kabalong kakat kayi ke bahek tam hagani ke Jala Meghalaya. Presiden jangka Hill Farmers Union uba Commander Shangpliang hak jing ekran bat kilat patai kubor hadin baladap IT ya jing tho show menteri ke Sarkar Jala ulaong bakani ke jing ot kilo jong kinong khai hayodo naki marrep balawan ra da kinong rep na keleng ki benta paper jong kari khasi kalong kumbak nyet ben ya kinong rep nalor bakila rep shitom ya ki marrep bat nalor baki haban pelut sakapai kali haba penkit ya ki marrep shayodo. Lada pikan mau nak kapor nak liang jungi kum ka Hill Farmer Union ngila ya kendo ya UCM kita ngila ya kendo ya Minister jong Agriculture ngila letru sayudo hakabiadi patkejing syuat baik napang ya kejing di ya ki mar jong kinong rap nadu ijur kijab UCM bat kiwai te hoat menta kamdai kapor bami jur rei kajing khai ya using kayat ben ngila yo biang komplain nang leng jungi ka Hill Farmer Union Central Body bahkan ni kajing ot kilo kum ya using haba ka jing thau ka poisis pa kilo tiki ya shimbet mangkia minus no 10 kilo kemudian siu pisah tang ya ka khandai 10 kilo de nang tagadau lawan banlek ya kudu yo minister jong kan ka legal metrology namar kadon ka signboard ang tehapo yodo ka patho shai ba ong ba bet ban ot kilo long kiri ban thau bet tangi itu ka syang lane ka berni kata ka jingkia te uswat usim rula permi kata ka juk ka hukum rei kadang yai beteng te nak leng jungi ngila ya kendo yu minister ba ula ong ba unpet ya kane ba ya kran berki officer ban lepet kata ka signboard ban yu ban thamai ban yu tho ya kata ki kendon bat kumjuro lada kadon kano ka katkum ka an hapo jo kene ka legal metrology kin sapermi daka notification ngingit scam bakin sa study ya kene ka phang ba kene jingot kilo ngingit scam ba la ta kidon ki kendon an ki ba on le she on princitom ya kita ki ba ot bi an te nak leng ngingit scam nak leng juga Department of Legal Metrology kin sapermi ya kata ka hukum kene ki sa ot kilo ya ki baro ki marep ki bangi rep hapo ka ne ka jala ka jungi kalong tanghang ne ni badon hakam sajan berdar sete habangi di asam kano no por pagadon kayo minum saot kat no ka jingmi habat theo kisiu hunta kamdon kano no ngot re habangi di pat hang ne po jekala jong ni saot te ai kabangi i susu ba pensusi yang nginong rep kalong ba uju umar ubangi rep mengigi kasi ni saot ubawan pat ngabar kamdon ka jingot nuksa kumupan mitit si berni upan hito sanpo ni haban siu sanpo ula benon sabu frasa pandai ngimtep habang iteu ula benon kata te ubawan na sabar jo kastik jungi te leda uphan bami nangi leda mi sanpo ki ot pedesan kilo nginum yo ya kedor ka barasan po kilo kata kedega ka ba pensusi engi bat ka pendiaw engi ginong rap namar bumar bami nangi ni saot uju umar bawan na bar pade nginum yo ban ot yo kata kedega ba ni kerpat ya ka Sarkar mo bakat simkia halor ane bijiya ginong rap ka bangi losa yon hakine ki la naman kum gino khai ki ba shime ki marat ki jungi ba ka ba kum kene kawan ra syai ki jingre muslim bat ka jisusi yengi ki norap ki ba don apa jela ka jungi kane ki jing ot kilo kamdon ka jing sedang bat ka jikut namar nadu mensua hadu mta kane kaya baik kamdon sisin ru ta ka por ka bong ba klemot nadu mensua ka ba nyingitip mangila nadu ka jitu khana ki mi ki pa ki ka don kane jing ot bat hadu mta kane unju kamdon kawe kasin ke ba ki persiang ban nomot ki ot be na ka persiang ki kasir ki ot ki dikhar ki ot barang ki no ki ot ladang yo bandi asam yo nang namar ba kamdon ka jingot kador kalong kaju subu mutaus ing ka por ka ba uya idor bang ila bandi ar hajar simon ladang idi asam ngiyo kata kador ngidi hangner ngiyo kata kador
ubah ot kaju kador ubah kelem caot kaju kador te kene gadi tang kajing knyot bat kajing syak penbik ka bangi i ka bajatang ame galia jungi syagi wi jeka kamdon kane jimat nak liang jungi kinong rep te long i kerpat ek sorkar lada kampot don kata ka andru ning kirpat bakin dabu haki kendan an ke babiang ka bas kem kanang bau nong rep lada umat kum kene kajing la su syak kilo ki marep ula balik komplain direct syagi polis undai syuk ban ong su komplain hus im nomar ya kene ngila persang apun sih ilawan hus im arsi mesin ngila don kajing yalang kaladon kajing kendo lang apde nong rep nong kayi hendrai kani kaya bet hadu mata kamperla nakaliang kabor hus im pala man penduk jadi kene ni mata ngiwan khmat minister balada umpet dan kono ke kendon anjo ngi kerpat bag kidi ban bo hakano kono ke kendon anjo kenang ba unong rap lada umat kini kijing umdan kam orang ban let syaki bors iem dan syaki ban ut sani satai kin let direct out police kin ya bet dakaan ka ba kata ke kendon an ka ba pensyong sarkar ka syong don ka buar nomor ka buar hani hayawi ka syong hunong kayi ni wan ra umar ni lakit mata ni lawan ra nadu nasional te delapoi hani da syak ni ban ot kilo pun sim kinong rap kilai ut bangim syak ban ot kilo nrei umdan bathiet itu umar saya ingin kit itu umar saya ingin ket ni habde namar babalai kinong thiet kim tre tengin sudi kutia tu bro sisni ru kinong yo kim sya ban syong tu namar kinong yo kila bat lupa itu ka yo imsya ban bo itu kimar palat kata bajil ne palat kata bor tegamot lada unong rep umdan cakasu bapli u habde hab sya ban ot kilo kata gen kejing ka bangi ni ma ngila kerpa minister ba bo akano ke kendon an akano ke section na banta kini ki beliau ki ba million ban ot kilo kan nama takin kinong kayi ng syukran ba tena kaliang jong minister in pak pechwa nomor ba nomor kaladon kaliang jong ka meteorologi ka sanbut ka balatho ate hapo yo te kin pak pechwa te ka sanbut ka kala judon em kum kata ka kendon an babu halo jong kini ki brio ki ba jumlian ban kayi kini kilo tela da kaladon kin pentrikam be ya katamu kajing wan ye kenduk jungi yo menteri jong ka legal meteorology namar kadai ke department ke bapet ya ka thau ka wa te ha ka bapet ya ka thau ka wa kan pet ken lada udon ukhia kan no uta kat no kisu pisa te menta pi wat kan ni ka signboard ro kaladon hang tai hayudo bala penyang daga department of legal and meteorology katnat ka thau ka wa ka bakran syai ya kan ne ba umdai ban ot be an kum ta kai ndrei sibuk menta ngiru ngi menjur ban ong lada ka syang ka jungi khia lai kilo ot lai kilo ngim ong re ba nginia thaulang ya ka kriya sakhen bisa ya ka kriya em dari menta kum kan uksa pi lada usok sau menta udon rupo kilo tekin ot no sipo kilo te chubu ka kriya jungi kadon ar la lai kilo kemun nyu kilo ngilado te kam dei kan manong ta dari lada pi ot be tang lai ru kam lelei kata ni menjur ya kata ese ya ka berni jungi ru lada ka khiano ar kilo ot no ya kata ru mlelei ya kata ngim ong i ai dan rei menta ban shu ot na phang be chipo kilo na ka chispa la ne chipo kilo na ka nyopo na ka prapo kata ka wanra ke jingdu nong te kum mangala krensyai na kliang jong ka department jong ne ka thau ka wa na kliang jong minister ula dep yakran betki officer uang bakin pej hakeno karakom la da ka don ne am kata ka kendon ka baklan ya ka ba onla ban pensitom ya kita kiba ot kilo bi ai tinginge scam bahrin ba kelas study kinsa wanra ya kano notification la ne ka jing pen bana ka ba syai halor kene ka banta